ہتا ژُچُک رزقس پت لوگمت مگر رزاق چھ مشد گومت ہتا ژُچُک مالس لوگمت پت مگر مال دل وول چھ مشد گومت ژاچُک لوگمت تمن کامن پت یم زن پود کرن ول مگر ژٕ لگو پت تمن کامن یم حوال کرے خدا تو خدا سندس رسولن دو معاشر کس میدانس مز ام مسجد سیر ون بہ ونوس فلان ام دیت سیرِ ہند پونسہ ام دیت پلرک پونسہ ام دیت امیک پونسہ یس سند دستار ونکس یت مسجد شریفس میدان محشرس مز آسو ساری الگ الگ تت چلنا ساری رشتہ پان ون مگر تت آسی اکٲے ذات یم سندس سایس مز رٹی پروردگار رحمان سۄ گٔے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے دوس کائنات کے پیغمبر ستو شخصو مز آسی اکھ شخص سُہ یم پنن قۭمتی مال آسی تمن خداے سٕنٛدٮ۪ن گرن لوگمُت